sia mulengo wa Kenya Kwanza. Kou mwena speaker wa National Assembly na mwena speaker wa Senate ni position zango kote mwetena speaker wenyu katika the two houses. Nundu siasa izuka ikavendo kwa kasa kweli ya speakers and about support kita kwenda kukwete down nundu wa sababu sia kisiasa. Naende mheshimiwa wegunda kiuo nenda kwamba nena na muzese yu naende mondo muzese ni ndino wakilungu cha Usakuani 2022 kedhani ndo watu ongelela tuambe yote nange yu alama online ni sawa ndeni wa Mutongo TV ndeni wa Facebook ni Mutongo TV wa vikavo vikia na kushare link lo kwetha vo na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV so kwa FM official kwa alama siansi angali kwa YouTube na angali kwa ya Facebook noka vikia na kutumia nyanya maku alama eva sana TV maka vikia na kwetha maisangi andeni wonenanya wa umundi na tuyikunikala muno vaya Mbungeni nitwetha twambia vo twanena ndatika mbinga ngeyo lwa kila cha kitiko umundi thini wa mbunge nene na mbunge ya Senate na kuasia woni waku vano maoni tukumia na nengi kila woni no nenga wa ndaya kwa nenga ndaya woni wa monana kana woni wa olongi tukula nyeneki wate to sisi wona neki tumi chao mheshimiwa Kalonzo vikia na kumia masembano makwetekevela cha speaker wa Senate datikani ya muthia no sete mathango ma speaker wa mbunge ya National Assembly kana mbunge ya Katimbunge nene ende yavikia na kwithwa na kuku aikola na ende yu osamangale kwenu engi pia ya Senate nako aumia datikani ya muthia kuya mama kwase Kalonzo azimio maye na numbers either avigia na kuvaloka na yetha ye aivo nene kana nze kwa muno kwake na kwa awana chama cha Wiper kana kwa ngwatanyo ya azimio na ijo tumiumie amba maseke nesa ange maseke na hii we wate to sisia we wana kile tumine cha uno chosi hata nondo ainge nimetelete mone Kalonzo ainge measia Kalonzo by the way no tonya kwetha asindie na kutwika speaker musio muno wa mbunge esu ya Senate nondo speaker otodo mheshimiwa Malitu watu byanekana speaker tikebela kenini o legislature either part of government either one of arms of government kana cover omwe wa serikali yengava itatu executive mbunge na pamoja na judiciary kana muvya wa court kuwete mawoni maku ile tetu kenda imwetano na abatumani muguve vatende bi na ndene wa metandao unike ndo isethia ni twatambania imwe mheshimiwa Maliti twene ni ongewa ya siasa ongewa mondo ala mekikie tu Mbungeni indi tu connect na kila kinethiwe chake tika no ase no education speech ya mheshimiwa William Ruto ni watu nona kwatie vuso ya education speech ya president wenokete mheshimiwa Uhuru Kenyatta indi hiyo Ruto inena na kamemeka CNN ni withi azia president Uhuru Kenyatta no withi wata uvikia na kumcongratulate kana kumukadha etina wa usindi wake nondo ndena moyo nondo wa kuvalo cha Ruto kuvalo cha candidate wake kinu chone ni kwa muthanyani wa hiyo na hiyo watoze president Uhuru Kenyatta kwa alama onie TV ni nondo wanaitwa ni tueti one news imwe kwa imwe alama onie TV ni monie ilaitwa facial expression president Uhuru Kenyatta ndai na moyo ayumia speech labo umizie na avikia na kucongratulate alama sindie indi ndaweta mheshimiwa William Ruto katika ndaweta mazirwa ku mali tumato sisi nezo experience bingi muno siasa ni niwezi siasa niwezi noze azia mundu gele ndo konena ba pepe habele na kaindo ona what was the one wa president Uhuru Kenyatta ko otonyo wosa na sisi oneni wa Uhuru Kenyatta wala no west bado musumbu wa Kenya no nengane meyo yotongoi chuma guto kwa wakele no nie mundu utanetekela kana Ruto no twika musumbu wa Kenya ilati ta denial ni kwetho we kumini ugo no na support ya Raila Amolo Odinga atwike musumbu wa Kenya na ojuba katika siasa maundu meva ameli kusinda kana kusindwa na siasa si namba 2 na hii namba 2 juko upa nayo probability ya Raila asindwe kana asinde lakini no na asindiwe kwa na uamuzi wa court undu na wetia yasia mundu lo sindie kula sio sumbe ni mheshimiwa William Ruto kwa nye kila neno ni cha mzumbe ni kwetho kana anaina wendi mwingi pio wa Raila Amolo Odinga asindeta wa musumbe wa Kenya na mwene ndi male ya kweka kiu yuko taeka ninyewe
yuni asia kaga ninye na musumbe ndo chambe ni kadhiye Mheshimiwa Ruto kwithwa nubiwe ta musumbe nundu nubiwe na Kenya na baina reverse no we tu yunenga kana niwe Uhuru no yunenga utongoi wake tuba kwiyo nizibane na runene mondo aloma market kiwe nikendo zithia musezi onage no etha naona maundu asu no wama na maundu ele atatu kila kiende nondo ba Mutongoi TV ni thengwa atani wa mukamba Mheshimiwa Maliti kwiyo na PG parliamentary group ya Azimio na Kenya Kwanza hizo ambozi ya Azimio Azimio ye na president wenokete Uhuru Kenyatta ye na Mutongoi wa ODM Mheshimiwa Raila Odinga Mheshimiwa Kalonzo Yovo na Mheshimiwa Martha Karua kuyanga lekosia rongai kauntini ya Kajiado Uhuru ona kutuika mena ane na andiki mama ovo indi nwezi andiki mama ovo metha nenyo inyunge ya maovo mpaka boardroom kabisa bumwe ndene president wethiwe ayashe kana ono konengane atamusia uongozi nesa atethi na muwo asmailite indi ongelande twenge baya mwisho inde Mutongoi wako ni baba Raila Amolo Odinga kwa president wenokete na wazeno konengane atamusia uongozi nesa kiona ni hata Metho ni ma Kenya twese president this type of unit na anakutuka ni wenokete kwa you know we president na waze kana Mutongoi wako no tana asinda indi usino Mutongoi wako na sisi kindu kiu no kila na utavya kana president Uhuru ndanesa kuaminikana candidate ulo na support ya Raila Amolo Odinga no nasindiwe na nienda kwasia kana Mutongoi wake bado no Raila Amolo Odinga nikumaanisha if we went for another election na Raila withia no ungamete Uhuru Kenyatta support Raila Amolo Odinga na nenda kusoma kendene muno pyu ne kana we Uhuru ndane amini kana Ruto no wona sindi nenda usisia kendene statement yuzu nendo ne umini lakini nayo ene ndembwe manako ne Ruto na koti woka wa mwane Ruto payu ndonge tutona uri basi kiu president wa Kenya ebane Samoei William Ruto na Raila eidwa emba Raila nutona one Mutongoi wa ngwatanio ya Azimio eidwa Mutongoi wa ngwatanio ya Azimio lakini Ruto eidwa ne musumbe wa Kenya kwa huyu ndiye president ilona waisi kana Mutongoi wake ni Raila Amolo Odinga basi eidwa Mutongoi wake katika chama lakini katika Kenya Mutongoi wa Kenya juu ni eidwa one Dr. William Samoei Ruto yes bailu na baili basi bailu tuondeni wa oneni wa Mheshimiwa Ruto itina wako tukumukonfirm kana you know president elect elect kwilo githio twatwike president fully no nethi wa nena ngewa ya upinzani sia kana wenda believe ya ngewa ya handshakes ngewa ya handshake wenda believe ya na we esi upeno upinzani mulumu no serikali itonyo thukuma no kuona ibindane ino no ligana kwe binda kweno upinzani mubye muno itina wakula sia 2013 kweno upinzani we mubye munango be wa 2017 no ndo kwa handshake upinzani tawethi woneka walela muno no kuona ibindane ino ngwate neno ya Azimio tekonenga ne upinzani mupyo ndeni wa serikali ya Kenya Kwanza kuyana sisia kindu chambe niona musumbe Ruto aine nundu wese ni clear ngwatanio ya Kenya Kwanza yenda kwekata ni very clear na ni asia kitumi kimo utakwenda kubulania muno nundu nde kwenda amina ubulania sindu ilo no kwenda kweka wisa kwithia nita siambe ya delay wa kana ineke kondo kwenda ni very clear what he wants to do for Kenya kwa niona ndewe nzani bwene uyika maile kwa mwene pote na pia embwano enda utongozi andenesa
ndwaileva wiki ya kukosoa mbene mundu kweka waileva we tiari bebe bena ndo mato no kosoa policy yagu na mami no kosoa sometimes we kosoa numbikamea even sharper numbikamea even a better leader we kosoa kuteoto kosoa most of the times they lawona itongwewe ugeza kwithia musumbe usuti tokite kanda kosoa with their ideas ilawe naziona nde uzia ingenzau no ilawe nayo lakini mbona ukosoa ukethia wina message ya MALITI-ULA na kile vinda ndo yukoma we alert na maundu aloenda no become accountable also mbona ukosoa ukazia nienda kwikia lelo ba no ithi Mbungeni yele sia ukwenda wiki lelo bu na Mbunge yona ngambesa na mbwene wa dhiwa kuna uyozu wa lelo wesaithia ni wesi wa ukuna neza no Mbunge ne kusia esi kwa undu na fear nundu wenda kweka maundu lakini mundu utaenda ika maundu maseo ni kwesa kwithia enda kuwa upinzani withia kui upinzani kabisa kubindi upinzani wa uwa nikenda weza kwithia na maundu ala ukuna paiya ndo ingi me utinda mayukilia wasia mahasia ndo ukuna kwa unye nienda ukathia Ruto nundu wa kwithwa ena confidence isu ya kana we amina kwa sosumbe kuna maundu ala maile na ndena wia kwithwa pe upinzani katika bunge nundu ama mwea mamukulia ever accountable kwa maundu alo kweka akamatawasia katika mbunge na also katika executive akaiya maundu wazi wethi andu ni mene kila unu kweka ni kindu kino tedio kwa Kenya na indi matete ndo aketwa mbozia na mwene ndime asiata na indi mwenda musese ni ndini wa kilungu cha Usakuani 2022 na indi umonde tuikunikila maundu baya ndini wa mbunge ya Senate na mbunge nene nitusongete na notu kunikila maundu ala methi wa magitika na ala me okitika nondo no vande ni wa Mutongo TV twitha twigwete maundu ao nde tukavikia na kumanyithia na kusomethia maundu me okonia uteti na maundu alangi onde kutu na yu ile itetu kenda imwitano namba utumini mukuve fainde vi na indi ndeni wa Facebook ni Mutongo TV esi niyo page tu live ndeni wa Facebook vikia na kushare link na indi wa vika ndeni wa page wani ERASTUS kethuku NZOMO vikia na kwitha we like page na we follow na indi ndeni wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official ni mautumani menyu yunendo wa masoma undabi wa dosi ya wona kitu mini chao Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ndongo ya chama cha Wiper uvikie na kwitha yumia mathau ano makivila cha uspika ndeni wa mbunge ya Senate ndatikani ya muthia twambie na mundu okwitwa Josephat Moli ngaliko ya Facebook ya sia Kalonzo ekienesa muno nondo esa kuvaluka Lydia ndila esa watching from hapa Machakos Makimwe asante Lydia Anthony Wambua na kiasia ERASTUS kendea mheshimiwa okethia mheshimiwa va kwa nye Kalonzo ekienesa kumia kitumi nondo keuti kivela kimuyani ailete kusisia 2027 nikenda au kwendi ino ya Kenya usini otomani wake Anthony Wambua na indi Anthony Wambua akasioka akasia eti kwa kulia maliti kana Ruto no na sindi and izi ya kozinda eto na aminie isukoti izu tubete maondo azu izu ni na thelo nengi yu akoti no na muyi na uzu no koti wa muye Kenya na iwo koti ya muthia supreme aya mondo ya Anthony fayo ndongi yu izu tuonene itu twikitosonga mbe azuna lando bado me doubt wala bado no zipe kindukita wa denial living in denial ukethia lakini wekalangao ukachiokoka sa ku accept haya ni maisha Manikim Kalonzo asisi ethia no tonyo valukana kona kando nundo asindwa ve na ivo nene atio Kalonzo ta kawaida yake sindo yake yethia na muthia sini Manikim haya muthui King'ang'i wa Kamutesia kitumi cha Kalonzo kumea unyuvanini uone kana Kalonzo timundu utesi kana kovita kwake ni lazima esi kana ona athi unyuvanini we mwene ndavita nondo wa numbers uzo aziumia nondo wa numbers tuko pamoja ngalikosea Maseki Matinyane Kitui chalo wa Maseki asanti Dennis Wambua kiwa ndikaichaku na batu itha twinene ya mundu ala makitikie na twitha twinene yange waya mundu na yeye twikaonena kila kibo nikendo ithia mukamba ni wama na kila kiende kwa kulia maleti kana aiye wasino lot mani wa
maundu ma kusinda wake Emmanuel Sune na ndi Kalonzo hapana choma mwene yakakuma atongo kiwandika na iwandikite mutandao ndile kuma mutongo ndile uma mutongo ko kiwaze Kalonzo dash tikezeo akapata numanda ye tiwo Kalonzo oni endatonya Metho asu motwa Steven kulya maleti keka niwe Kalonzo no eka niu we okay keka niwe Kalonzo wikata wota kuma kalawa Kalonzo no sawa kutwegethia hivyo ithie takamba ndena muzimamo so ne woni wake kwa hiyo mama woni kibathukanganyo Kalonzo no abalukile na Raila na no ni ai dinakwelewa mundu Emmanuel okay motungania motweka okila mega ku editiwa akanuke banga loko ya YouTube ndabiro YouTube babe mundu kwazi ai kwa kule mwana Maleti Kalonzo kana sia uni kitumi chao ni kwate mondo asini wetha netwela twinene ya Maliti wetha inengane mawoni make tamondo Kalonzo akuni sindo nesa in I 2027 please but I know Ruto will do something to Kalonzo usaze na mwikio zaunguyi ukitana lelo James Musau ayatuke ba YouTube YouTube ya nabingwete YouTube naende mondo Alfred Mwaloko naona wandikite YouTube vilingi pendwa akamba temande motongoi Markland Tush Kalonzo ataimage nemo mamukenga zuyazi uningale kwa YouTube motongoi TV Soko FM official Kalonzo asobeye ndaye ya mokamba Markland Tush ende mwashima Maleti asuni amukati ya mawoni maene ndi alama ende na gumya nguye ba mawoni metha mema ingi kibathukanganyo wewe amwe no magwitha mainena na indi yange magule ke kanue Kalonzo wikata na indi tuiva tutambiro thikwa maundu maswari nini na maundu alangi kuyando mokulia ni sawa serikali yuni ya Kenya kwanza ndo bayo ndo ngina Ruto no ethe wake thi tu na hivi kiana kwanza tamu sia uongozi na nini wake Rigathi Gachagua na kwibinda ya kampeni ikumbini ndo nukite kumbini muno nitwetha atu ine na kina mheshimiwa Maanzo na kina FM na alangi twethi tunamona kina mheshimiwa Victor Munyaka andine we kumbea siasa na aingi mayasi ya kana mbaya mukamba kotea kweli ni sawa na ange mayasi aje kula mukamba yono ngwe chondo ne kiba kimwe na muno mazimio mayasi yono chondo ne chazi lakini ngudika no neni wa mheshimiwa Mwengi Mutuse ulako ino we mbunge wa kile mbunge cha Kibwezi West County ya Makwene aizi bayo thokumba ya mukamba yetea kale kwa siwande Kenya kwanza na azimio ala mekumeka le kunange kale kwe ile kazinda mukamba aketha serikali oino kuona nondo Kenya kwanza nezindie na we mheshimiwa Mutua mheshimiwa Mudhama nangi mwendeni wa Kenya kwanza ino kuona mukamba etha endeni wa serikali nondo mukamba ethe atitwenza kwelungu ya miaka 10 na inge manazi azimio ya sinda mukamba no kwetha serikali na mabe iya asindwa maize mukamba enza wa serikali nondo Kenya kwanza nezindie na kuyakamba mego mukamba ethe endeni wa serikali kwa miaka 5 yokita kwetha Kenya kwanza nezindie na kuyakamba mego in fact siasa sia mwako yeli etasia siasa sia mwako ziunge wa 2017 yu ngalikone ya Kenya kwanza kuya kamba ingange bewo ondo kwa ilie 2017 akamba inge maika katika NASA mahali kita katika Jubilee yuko ude kuya kamba ingange katika Kenya kwanza nono nazi kana akamba medo meka katika serikali nondo nenesi mheshimiwa Ruto no ku appoint mukamba katika cabinet ona Ruto no appoint ya kabicha kamba ile katika cabinet katika level zile ingetesta ngeti level zile za serikali sia twazita pa PS kwa CS pia CS lakini CS ne giati ne tonyo beto beto court ni wa mebetie ateo juu pengine mbunge ye Kalande ekasaubia gendo kingi saubeti ekasaubia mwa huko ala lakini level ya ma PS principal secretaries
isu Ruto ndo na kwa point several kuma kamba level ya maparastatal CEOs chairman ndo na kwa point ingi na during appointments ile si kawaida si serikali weza ile anundu tena ndo maitu mebu katika serikali mayambe ya kulika katika serikali ndoko kana mheshimiwa Ruto also either asiaitie 2027 na kulila inene wewe aikulia ne na nene sila ngoneno andwala meta wa strategies cia game ambithugezi niweze kana 2027 embwa akeba ayenda kosa kula cia bao kamba nikenda weze thia no improve percentage ila yivo ni say around 26% wethia ni ambata no mpaka weze kwethia ni waete akamba pakube nake na nzemwe ya kweta akamba pakube nake ni kumeke ya serikalini zelenge ya kweta akamba pakube nake ni kuhakikisha kana ala ununu katika serikali ni maete maendeo kukamba nikenda 2027 mheshimiwa Ruto ayuka kugwetie gebela cho sumbe wethe no kwolota katya ndia mwiyenga mwetele lumuna nineki yelami kana ndinekia ninekia ndia mwiyenga point andu methome katika serikali yako nina ponde maliti na ponde ngania ndo serikali ni yakwa sinu cia muthembo ucio mpaka weze kwethia no kwambia upanga nikenda 2027 kulona kwatie kula si below 30% kana si below 50% wethie ni wambia kosa andu maku ukamba we very important block na ende no cost together a very important block kwa undi kuona undu President Ruto utapoindia andu mo kamba na nyene no ni bet kana ibindani utongo wa mheshimiwa Ruto ni huo kamba to benefit munango kote serikali no juyendi na ila zero kote serikali no yendi na ile ingi zero kana no yendete twazi na ende newe wazia ka point maleti kwa maleti we not na zema maleti na mweta pamona langi anongeleka tiongeleka lakini aronda sabuni ewe sabuni no sawa ngeba niwe sabuni sawa zema maleti nazi yo tio we no na mundu ta mheshimiwa Munyaka ukiteta muno pio mheshimiwa Munyaka ukiteta muno kukitea Kenya kwanza ne aina na ya razia agatuwe vela nondo wa cha Machakos town nondo wa kwetho katika mlengo wa Kenya kwanza na mheshimiwa Munyaka aungamite na Ruto ibinda yasa mheshimiwa Mudhama mheshimiwa Mudhama na akeniwe chairman wa Kenya kwanza chairman wa UDA chairman wa UDA rather chairman wa UDA yes kwa governor Mutua nonie ni we yumisio na ndaite no enda gutekebela cho sumbe na aka gutekebela cho sumbe ase we ju ne we yumia ndembo ndaite kebela cho sumbe lakini alikana maweli pamona moko katika Kenya kwanza eti mheshimiwa Ruto akebela cho sumbe kwa utina high expectations ndugu expect mundu agawa na Mutua we yumisi iyo ndete yuni hata alika katika Kenya kwanza na twethi wa casualties mundu ta mheshimiwa Mweke Kitui anaenda sia kivila cha ugavana Kitui na enda sia na Kenya kwanza kwa anu mamu thembo sina mena qualifications sia kuthinga iwe kondo katika serikali do expect President Ruto wa mayenza mpaka withie mathinga iwe katika serikali yake nondo kesiasa na nene sia kamba no meze usisi yuba lamai akamba ni masia isi measia yes mheshimiwa Ruto no watu kama musumbu wa Kenya kwa yakati sia isi tone namo ando alonu thukumana mo katika okamba also no menda usia isi masisi thukumata kula kuna opposition kutana kwata kula na mutongo imuseonula ukilazia amina ukuni wakura avita onaembwe kwikundutana kuni wakula akosa nduonde undumwe na kambe uthukuma muno Kenya takindu kimwe nikenda wise kwithia katika Usakuani ula ukite ona wethi wanepinda ila isi nundo andu ema ku appreciate ye mazia ona kai nini ndine kunea musumbe wevo lakini ondo ndokomie ni mukunea haya toke bau kwa ngawaya siasa sio kamba na 2027 nondo nonginya wetu ni wa siasa ne siasa cia 2027 ni ciambio pangwa umuthi na ni ciambio pangwa already na kuipanga tene ni wa ne kose onde ni wa siasa no ndi mwana siasa ende ndi ndana na siasa ni wa kuipanga tene kose no weta ndi no ele mbeta yo kamba mheshimiwa Ruto ni tonyo benefit muno
kwa kute serikali yu maalokite na hindi tuinene andeni wa ilembete wa kamba Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka ni waisi kana 2027 no kwenda kwete kipela cha usumbi what was is ya political future ya Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka wona ito na kwenda ili hata na we kwata na kiucha Ruto kulikandeni wa ilembete wa kamba na kutata kuangalanga namba yake be wondo unakwati Usakuani wa 2022 kindemokrasia baikendo kibatete Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka kwitia kibela cho sumbe 2027 otondo ni expect 2027 Ruto ayetia nikenda kuniwe yakele no mpaka kuiba kwandwangi onaeka wanjakoya kukomelo wanjakoya yangi kukomelo wanjakoya yangi within media kibela kiu Mheshimiwa Kalonzo kindemokrasia ena haki ya kutangaza kana ketia onange ingi pengine yutu to maweta ba mageba matona kwetia ende kila ke determine kana kila ke tuma mundu atweka musumbe kindu chambe nundu enende methi paya katika ballot mamwe no waileba atona utweka mutu sumbe wo na you we sitting president yuta Mheshimiwa Ruto amina utweka musumbe wa Kenya agenda eno yake uwetete ya bottom up implement nesa nyaka nino etano yokete implement within ya bikia mwenende ukethia be uraisi muno sitting president kosa kibela kiwingi ende kwa bahati mbaya ngitila ita bahati mbaya akalika na ile uthuko maene ndineza pedo ape possibility ya ende basi mazi haya naimolea wewe ulisema utatufanyia hivi au kutufanyia wewe ulisema utatufanyia hivi au kutufanyia wewe ulisema utatufanyia hivi au kutufanyia lakini ukahakikisha kana ni wa maundu maingi alo wetete ni weka na lo taneka ni wasioka kwa enende wa maeleze ndo neka ndo achau na enende makuelewa maithina wona mautunga ndo 10 years is a very short time ona miaka 5 unubeto miaka 5 kweka maundu manene muno wisa kwithia ni meania katika nthi nundu wa challenge lati nayo ta third world country nundu tuina resources mbingi withia ape na challenge kinene muno nundu wasizia nthi ya Kenya kwina nza wiwa thesia beia mutu uthe uka ubika 70 shillings 2 kilograms we beia mauta mangali yolo mauta mauya kana sing generally maliu toa maliu lomono ko President Ruto eoza ndeno ya Kenya katika hali itenzo muno kiuchumi na lakini nondo nene musieti na nenoneta ne mundu mkakamavu na uwe wake assemble team nzeo ya experts uza gwethe yethukuma na ma experts andu aseo eka just politicians yeah oza blend politicians na experts andu me umwadvise katika sector ni take on katika sector a stabilize maundu make mbesa ba Kenya uza gwethe andu ni mambia kukwata mbesa amina kweko ukethia 2027 vinda yake ti yomu no prove ye kwetha mundu very organized mundu mwana siasa President Ruto no prove ye kwetha mwana siasa kamili nondo ningolika na yasia kana wenda miaka 5 ya mbe thugoma neza ene ndima mutunge ningolika na atazi ndazi kana enda miaka 10 aize nenda kwa mbe eno ya mbe na thugoma neza mundu unge na no ne utabie nondo ne na interact na Ruto alitia kura cia usumbi energy Ruto energy mwabanga tiambia saa 4 cia kwacha kana saa 3 cia kwacha na tekuna mikutano 10 Ruto no kuna mikutano esu uteona I wink kana ilalia yono na hamekoneta na mkutano wa 2018 wasiola weza umwe na uwo mkutano wa mbe uwa komya na uwo kamina na uwo mkutano wa mweso no uwo kamina na uwo mkutano na nduka eza kwewa aisenzia agenda ebendo gaweza kwethia ne kumwema agenda yake ni very clear sindu ilo no weta ndo ubobota weta sindu no kuelesio kethia ni wezi kindu ilo no weta kwa no ni mukathie kwethwa mukakamafu na mundu very focused na is very eloquent ni eloquent maundu alo no weta
ndo igwa ibobo together no kulia ai mundu ni wesekelo no weta na kila kingi Ruto ni mundu ina experience wa sisi ebindani la waligile katika serikali kwambia kuya 92 atweka assistant atweka member of parliament atweka assistant minister eza utweka minister eza utweka au ambatetu ni mundu wesu working sisi ya serikali tondo nyeju ndo dokumenta serikali ni miaka mingi juba ike ndo to na nguli chake serikali ndese ni zondo serikali dokuma nese both national and county both national and county ne zondo dokuma wa na nikenda maundo meane ndo be kwesilia uno maileba mailie na komeanisi through implementation nese chawa ile kweka nikenda wethi maundo asumeane kila kingi serikali mbinge ibaloka wane kwesilia maundu manene na maileo manda nzia zio manda resources ya ku implement maundu